asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan sebenar-benarnya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina ya Allah, Allahumma hdina ya Allah wa ya Allah dari Islam. Allahumma hdina ya Allah dari Islam. Allahumma 'allimna wa iyyahu ya Allah ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa jasadan sahiha wa 'umran tawila wa rizqan wasi'a wa waladan shalihan wa tijaratan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna ya Allah wa iyyahu bil ma'siyati ta'izz ta'ah wa min al-ghaflati lal yaqdah wa min al-iman ila nur. Allahumma hdina wa iyyahu ya Allah ahsan al-akhlaq fa innahu la yahdi illa illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa iyyahu ya Allah fi hayatina wa 'inda mautina wa ba'da mamatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma tsabbitna wa iyyahu ya Allah bil qawli tsabit. Allahumma tsabbitna ya Allah wa iyyahu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbitna ya Allah wa iyyahu bil qawli tsabit. Qawli la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum Bang. Ya mau tanya Bang, nama asli Abang siapa? Edi Stober Tampunan. Gimana? Edi Stober. Itu sebelum masuk Islam. Iya. Sekarang namanya udah diganti? Udah. Jadi namanya siapa Bang? Muhammad Edi. Muhammad? Edi. Iya. Apa motivasi Abang untuk masuk agama Islam? Ya motivasinya sih karena memang niat dari hati. Alhamdulillah. Jadi karena gimana ya? Karena memang sebenarnya karena kenal perempuan di sini gitu. Cuman
ada dasar dari hati juga gitu loh. Iya, iya, alhamdulillah. Sebelumnya agamanya apa bang? Sebelumnya agamanya Kristen Protestan Aslinya dari mana? dari Medan. Oh, Medan. Jadi sekarang menetap di desa Menasah Panton ya? Iya. Oke bang, selamat. Semoga menjadi muslim yang sejati bang. Ya.